aha tukuzomuka humuro twasika twakumanyisa okutwine abagenyi okuruga omu amuda kandi bashyikiraha nibisha kwamba tuyanjura of course then nabwanyuma tubase okwetegereza enshonga ezabaretaha kandi ekinyina amatsiko mengi kugira ngo ebine biri kuhwera ihanga kandi ninkushaba ngo ogumaho hihi ahabwo kuba entande yibatwinire nyowe niwe ginemu ekyo kujugabamo munkirize mbanze mbakire nabwanyuma tutandikiraho n'abakira buzima mutwe yanjura we bari munonga izina ni India nabo Robert ndiye nzaro ya Nyamutanga Parish kandi ndiye executive ya AMDA. Izina Neiraka ndi Dominic Tumwesije uwitu ni Rushoka ni nugo mu parish ya Rushoka kandi ninye coordinator wa Rushoka Parish ahabwa AMDA. Kabuguza mu parish tumanyisa ngo twaza omudini yitwe yo bunyakaturiki Wachikwata deni. Okay. Mbeni okay. Katutandikira hati munkirize mbuze AMDA bo kwa nanyara munakigambe shaheji abantu abandi bashoborera omubwijwire then mbone shumeje aharyo cece nanarebero mu karango ekibayeta AMDA caravan rujungu narwe nindarwa barwinji mutworobezemo AMDA nico ki AMDA caravan nico ki omwami Robert. AMDA Manyisa the Association of Nyamutanga Development Association. Ekineki gombe cy'abanyakaturiki abarukuruga muri Mbarara Diocese abarukutura muri Kampala na nebiceke byehinguririze. Kamuriye bitu bakunuye. Turiza bazakunuye. Nani njango nicuruga hare. Areba abwa Robert Kunda Nyamitanga. Umanyagugeta Mbarara Diocese of Mbarara Development Association yageta Nyamitanga. Okay. Diocese of Mbarara Development Association. Okay, nicho AMDA. Hatukatuze ahari AMDA caravan. Kancho cyamanyisa ki AMDA twahereze kukimanya omwami Dominic. Webare omutekatezi kandi omushuganisa wa program eji caravan noruzinduko orw'abana baitu abana banyu abari kutura Kampala n'emyanya egihingurize nko Robert yagamba buri mwaka tukasharamu ngo nituzindukira itware ryitu ryambarara abo kubasiturokwe ubundi ari hebintu bitwakubasa kwija tukabaganaho so buri mwaka nitugira orutayayo kushaka kugira mwene ibintu tibikahika tukaza muri parish yone turonda mu parish emwe tubundi tugigitaho na parish ndijo nabwanyuma twija tutayaya tubaretera ebitenga ndakando umwaka ogwo orutayayo orwo muza kuba ruri mu parish ya Rushoka hamwe na parish ya Bwizibwera. Imwe abarugire kunu abagire Kampala numusyo bwire mwenda ngwije mutuzindukire yego buzima. Okay, this time around ahabwenki mwicerezana ngo mwije kuno yantungamo Rushoka amwami Robert ahabwenki mwashara mukwijja ntungama murundo gumukacho muta mubone mwije kuno okuchwamu ntushara mwaha abwe achetago cyaburu parish hati nko kuturigire okutukuza kuzo mu parish ya Rushoka na Bwizibwera hati abo kuba bine cyetengo ndubashaba kuba kushaba itweke executive tureba bine cyetengo cyo kuza kutayayira umwaka ukura tabone then tusharamu tubaniyo twaza. Okay. Konka parish zona segment nza kuzo mu parish zibiri ngo kuyayagambire ngo tubaza kuzo mu parish emwe nangi ibiri so ogo murundi nza kuzo mu parish ya Bwizibwera nzo mu parish ya Rushoka nza kutayayira parish ibiri ebiro mukaga kusibiro munana ebyo kwa mwenda ebyo ko kutura mu mwene eji weekend eje turiyo ntuzama. Yes, nibwo tukuza kuzayo nyona hura nagire cyetengo cyo kureba mbyibo mu mbitenga ebitenga noreba wanoza kutayaya tukagende ngaronshe buzimazim note yagugira icyo watwara so ntutware ibintu byingi nangwa nko kwiyagamba tibitenga byonga ntutwara n'amagezi emitwe. Yes, tware emitwe ntuza kushomesa abantu business ntuza kushomesa abakazi nyanza kubigamba mu mission ko kutureba ibintu genda
konka tutugende ngaronje amazimagana ngo nibyo nahikaho nibyo nkwenda ngo ndakuke kumanya kugira ngo bwire kubwakuza kutwata butwata abantu bamanyire ekimo baretire then nano barabe expecting we bari umutaya isa kandi ukubuze kibuze cyo nekibuzo kirungi kuko twagambira uruzinduko rurimu ebintu bingi nkoko umutahi wanje Robert yagamba ntwija kwija aharwa katano rwebiro mukaga ntwija kwika umumwanya ogugura abanze mu gwabwizi bwera ntwija kwika yo mukasheshe ntwija kuruga harwa kana rwe turaruge Kampala turare ntutambura ntwija kwika kunuya umukasheshe nabwanyuma twaheza kwika hanuya entande yitwine iriyo miringo mingi icyo kubanza no kugira ngo no kubagana aha bintu bitwine ubundi entaranta zitu zitwine kuko kuba nozoku n'abantu binjya bo kubasa kubugana n'ibintu bije byoyegire kandi n'ikirunye ngo abo banda bakurebe abantu bakuba kukurize babagana habinde byombaho so nabwo icyo urwa katano ntwija kuba twine ni wija kuba uryo nakurwe mishomo ntwija kuba twine mishomo umbyo buhangwa na mu environment kwereka abantu kubagana tukareba ukutukubasa protectinga our motherland ihanga ryitu uko wano ureba uko mushanaguru kwija uko season zihindukire basa kushanga ubundi environment arukwetari ntwija kubagana aha bintu byo kutekateka mu bya business nangashi economic empowerment abantu bitu nitutekateka tukora kurangwa ibintu twabigambaho ntwija n'abantu abari ku rugo mu banks ntwija kwija n'abantu abari ku rugo mu agriculture ntwija kwija n'abantu kugira ngo batwereke for example twantugamba aha kurisa nutekwa kurisa kwihamo utakafa kurisa ibyo bitwatwire nturisa so ntwija kwija n'abakampara muri sizaho imbone mwije muze tushomeza nangwa niturisa kandi tukurisa cyonka no kugira ngo no kubishoma tugizire ki ahubwo nk'umuntu uri kwebembera secteur nangashaka akandako ni professor so naija kwereka abantu amatungo bagareberere bata kati kugira ngo ni professor mu kibina bari hafamu ntwija kuba nitupata na Uganda prisons no manyango mu ihango mu farms za Uganda prisons so twine ba doctors abari kurwo mu Uganda prisons twine ba doctor bitabo abo mu amada twine noja kushanga ibyo byona birimo ukuri sempunu abantu hate bagira mu kuri sempunu ukubyara umwani na no kubureberera ukubyara imiti no guyemtera beneti ne protecting our environment kushanga nuza kushanga ngo imiti no basa kuyamaka sente igenda nituemphasizing kugira ngo tubyara umuti ubukijuma abuko umuti wo guharima ibintu so twine ibintu byo bwegese already nyensakare na rwakana twine group already y'abantu abari ku rugomo mu Ministry of Education abo twizere nabo abari kuza kutwereka niyo curriculum no reba tuganisize kimwe na nyendiyo mwarubo abatakahwire nyensakare na rwakana 2 days ya trainers abantu abari trained mu byebe bintu kwisha ku interactinga n'abashumisa bitu abo mparishezo ezibi tumanye simwe tumwakigaraka yo mwizira 10 ati netuza kwata byo muturi kunywa kashera rero rwa mukaga tujja kugira ye ikembe kindi icya free medical camp free medical camp no kugira ngo abantu bije bajanjabi bwabwabusha ubundi harabashaho abo abatari baburiju umumyanya yitu umushaho wa misho umushaho wa mino umushaho wa matu ukukebeza kansa ubane niba kweta kokoro kansa ubane ni yabashija ubane yabakazi prostate cervical ebibyona so ntuza ko de na geno clinic tukuza kuri umushwija pressure sukari ibyo byona ntubikora kushakana haro nababashaho abo kushanga ngo nawaza Kampala ubundi noje kumuronda kuburiri no innocent nangwa nubwo kubuzino umwe nushanga bakugira ngo utariho yagira ati abo ntungumuje abo kwantu ba booking umwaka ukiriyo kandi abo kugira ngo batwirene bahereza nitwe bambe kibakwasiri nabo ko kugira ngo tugenda urana kugira ati yaje urana kubuza uriya nkani mugamba na director wa Maragoro Faro Hospital
yagira tazo gumenonye zusya kariya kantu kitakata kagira ati katakanyewe so iwe hatari wizoba noza kubure hari no nakuscanninga because she an expert mu ryebyo ni waraganyire machine nakuscanninga iwe niwo ho munyandunga mu niwo ho munyarushoka ngo wafura umuntu yarga Kampala irware waretaho cyo cyonga ntuza kwijana byoma ibyoma nibiza kwija ubane byo kureba umatu ubane byamisho ubane mino cancer screening ikiriye kibas kite cya yero ntuza kwijana nacyo ibi byo na TB screening TB batandikire abuko bate bakwenda ngo bazumwanya gumba ba concentrating mu abantu binjya abuko TB ne basa kubane issue so they already there screening kugira ngo ubundi abantu twaganyirwa already there where so far bagahibagali ahandi mashanje twatwiye no training y'abacara bari ku training mu gukora isabuni yo muti bari ku training gukora umubizigo kugira ngo ubundi nyensi yabasa kuyamaka sente so already activities are taking place ekinde kinkwenda kongeraho akiyagamba nore kutugamba ngo program y'abanyakaturiki abariyo nubaza bwizwera na rushoka abantu batekatiga ngo mwempereza nzo buhereza na abandi tukuza kubahereza ubo buhereza no bwa buryomwe ntweta buryomwe wena uburyo musalamu uburyo mu protestanti uburyo mu chwanga oje baza kuragurira busha empe buhereza buruka no bwabusha tarukisha basende then ekindi harahaba rwiramisho akazakaho akaba kweta cataract ejo tuza kushemeza no garuka no wereba so mwe no koreno mango ino muntu okwe ahumire abwaka ari haka misho twabasha bahona ho rabo ruwahurira ngweki umurete tuza gukora ki tuza kumushemereza busha shene ndeta mawe tikahukonka no kutereza misho waba noreba marari seriously yes amarari nibagatereza nawe cyo wana ureba marari ubwo no mugisha gwawe mbere byo bice muri yaha marari ganje nimba natebeke okay kurekana nyenzira ngomongera confirmingira abantu emyanya na namazoba mbwene nyino muntu atahingurwa ahabo kuba ko kuduroti bwizubwera tinkumanya nagomborora nahamuruka na kereziya then nije ntaka habaguza na nizoba ryenyene mu mpwero mu nshongejo omanike kumirije bwizubwera muza kwa maringaye bwizubwera kuturabe turi bwizubwera ntihija kuba hari yemishomo yo rwakatana igihe twagambe iyo mbye buhangwa iyo mbyintasya iyo mbyo kushoma abacara ukuvugana n'abacara batahi babo no kutungana ngo umwe na penitensiya abari kwenda kwejusya so ebyo nibije kuba rwakatano biro mukaga kandi birabe nibibaho bwizubwera na rushoka nibije kuba nibiriyo so ebyo nibije kuba biri hacaca okay bwizubwera hacaca ha parish wonyene na rushoka ha parish so kuno twabana twege tubugana n'abana candidate classes abashomesa tubiba twina abashomesa bakora budoga yaza bije bagana nitwe bititwa babwizibwira utukora kubi itwe nitwe yiteka bake so nushanga umwetize icyo mujungu ari kweta ngo ni mindset ngo umwana wabudo kari kutaha umugeti ahika mpaka bizamo byije n'ubwo ari kubashyagwire kushobora wabwizibwira ka kwitaha umugeti agwa kureke bizamo byije so that is a mindset akuka wobo gwire no korero kugwa so ibyo njya kweri then medical camp nija kubiri rushoka honka St Paul's High School rushoka secondary no medical camp iraberi kwija neyizoba rimwe kurugo mukasheshe shahemwe okusya shaha umurwire ori kwerukayo tino turasigo murunyirire kama riyo muhwazwa hadi nyonyi na hunyinde interest nko mukari yo nababuza omwami Robert nyoni nkunda shonga ze by'amateka legal issues munteka tetsireho ninganyo nashembanye sotinge hati twine timu ya baroya twine timu ya baroya abokuza kuba iyo ntuza kuba turubwizbwera akuba twagira ngo biro mushanju nebyo kuragura twenda kumixinga mu bindi bintu so izo biro ntuza kuba twine timu ya baroya bakwatanise na legal aid project ngo kuyagambera so wa ineshonga yona eby'amateka twandukushaba ngo yije nango bamwe no shanga umufamira abantu bintu butikirizana kandi esho kubasa bwonjoro
so mwija mukabagambira inshonga yimba baso kujimariraho baba advising nanga babaha amagezi ekoma then inshonga yabane yongerayo nabwo bakwereza amagezi okora gitwazi kandi harabamwe abine mishango abatine sente zo kubahoreza so nabwo babayamba babakwatanisa na Legal Aid Project inkoku yabagambira then ozayo bakoreza busha so twantu bashaba ngo uyu mushango gona nango rukurana inda kwebuza okucara munonga byamataka ebyo kusikira inheritance ebyo byona twantu bashaba ngo mwije baroya tubine bamara babahereze amagezi amina kureka nanyenda ngo ngambira hati nyonko muntu kundije ninja kushitama ndindo kundagurra nishitame ndindo kuntebeza ebikwatenana ebyamateka how can I participate naheza kuhikaho nyowe nko muntu wabutosha Omwami Dominic we bari nko muntu wabutosha kwija urwa gatano nitwija kugira iki twakwezire mwene plenary abantu berunana abatom parliament twabatwara guru ati guru twagire tantunga ntwija kubata abantu nibija then hatiya for the first nka shahankisha teziri kubanza nitubashoneraho shahi ibiri nitwija kubureta abantu bakore presentations nagashiba kugire eki kuko yagambira ati twazo mu byamateka bakugambire ngo byitaka nibitwazwa biti ebyo buragwa nibitwazwa biti then tugire yonke shahemwe nange shahemwe n'ekicweka iyi turagira ngo abantu babuze bibuzo umurwijwire then bibuze ebyo bigarukwemo kusha twaheza tugire iki turukweta muri breakaway sessions tugire mwene wa kwatahwe by'amateka ariko rangwa ire cyari kwenda kubuza nanga nanda kugira a one on one akurata bamateka baza hari mbabuze je butuno tibutuno boyenka ari byo rukwenda kubuza uyeherire that is ari byo kwenda kubuza uyeherire ati nke bya counseling uyinubuzibu abukantu twine counselors abamwe tubihira no muri Mbarara abandi twabiha Kampala counselors abantu aba trained in counseling wano mbyamaka wane byaki abuko gutwazambara bando bwire abantu bagira penitensia father yatugira ati abantu bakija kutunga penitensia kusha nashanga uko nibitago kuhumurizibwa ntabwo icyo ntubasa kuba nitwenda bahumuriza kukira baki abo kwetisa so twagira ngo this time around tuza kuja n'abahumuriza so twine counseling services twine abantu abari kuza kureba ababyo mutwe umuntu wabo rwiro mutwe so hatiye bwe zo breakaway sessions dira abantu either wachenda nko omwari yomwe nanga waye buza muri yo muka group nubuza then icyo nkija kutwara nada because twine kuruga omukasheshe kwika omumwebazo izoba ryone ryo rwa gatano turihireyo ahabwecho then rwa mukaga tuze medical camp now medical camp definitely the attention is akwiriye medical camp kushakana alongside the medical camp nabwo tuzire ngo tugire abantu bace abo kuba no turabe tuza kushomesa okubyare miti nange environment tukwenda ngo tushomese practicals zo mwene nizikoraje wachikwataho ni no chegajo so tujya kuba twine group eyebembirwe aba Rotary Club of Kororo abo kuba nibo batusupporting nyiro muri yeje cya environment bo nibija kuza umukishaka tutandike ko byahare miti umuntu waburi ufata kateka ngo no chomesa tokachikora so bazo mu kubyare miti hatiya elwizoba nitwenda kwikirizana n'aba project ayahane yambarara ngo batugite herindi izoba rya kabiri aho kubera izoba hati on Friday ngo teka abantu ubagambira abamwe nibija kugaruka mu kabiyo papura bwabo ubwamishango hati Legal project ya hanu ya kugira ngo ubwe nibwo tukwenda kulistinga nanga kukwandika abantu abine bizubu abari kubarasa kuba nibende cyo muro yari kweta ngo ni pro bono kugira ngo babahoreze imishango abwabusha then bagirebe akapapara kakarete ubwe tuhandika ubutwaruga ningira buhweju tukahandika imishango nkaga na mushanjo kandi ningira ngo nebasa kubera yuko imishango umwe neturaho kushaniye hozibwa ahasande nitwisha kuba twine kitambo kikuru na nishabariza arambati ibintu murisha nikija kutandika shahina
ahari amarire ishara nkuru nehere kwera yego rero ubwanyuma abagenyi bitu bagenyi tubasibure bagarukiye umyanya y'abahera gukorera nani mugarukiye muze kuronde zindi sente mwe bari kutamusente ahabwa ko bahurire ibintu birimo akasente kahango munonga na no kufaha muntu wabutosha na no garuko wanyu mukakora cyenyine ica abantu banyu barakwetenga umwami Robert nani ngishaye ugambo byawe byahamuhero ebigambo byanje byamuheru ninyenda kutera umuranga abantu mwije ku rugebero mukaga mwije mushomesibwe nko kuyayagambere twine baroya twine abashaho b'ibikoko twine abahingisa na n'aba veterinary bari nibaza kuba bariyo twine abo kwegesa business twine abo kwegesa by'imitima ntuza kuba twine abafather na nabandi abebyedini ntuza kuba twineho ibintu byinshi munonge bizobere so twandusha ngo abantu mwije kugira ngo nabantu ngamubunka konka wano basa kushikayo twakushaba uyi kandi ebero mushanju nubwo tuza kuba turagura ngo kuyayagambere nabwo twashaba wowe no muntu arwire umuntu mukuru kandi nabwo tukumanyisa ngo ijo rwire bonkonga niwe nojana bakukibere kandi ni uko kwehurira ngo orije noja nozo no bagambera ndukibere ubuntu kamanye cyakwa kiri mu ndomo mwe bari munonga okay umwami Dominic bigambo byahamuheru twendere we bari nyowe nora kandi umuntu ugarushoka Brown henyine ni mfuna mu munonga bizima ni mfuna mu munonga icyo kubanza no kushaba abantu mwije twakira abageni mwije abanyarushoka mwije abanyarushenyi twakira abageni nyabura umuntu kara kuzindukira haza kakushanga umuka atashango gire kwinga bizima icyo necyo kubanza icya kabiri no kumanya ngo ubu buhereza tibwa bakatura ikibunga nubwa buryomwe abo kuba turi kumanya no hori kutambira ubundi abandi tutambirwa abasaramu ubundi abandi tutambirwa abakristayo nabwo abandi tutambirwa n'abandi abatine dini nyabura buryomwe ayije tutunga buherezo ikiri kwerurukayo no kusima abo bona batwatire ebe bintu byona tukubikora ngo nta mande gitu nahabwa ubuzare nahabwa ubunywani ubutukozire umubantu ubutukozire mu bitongore ahabo kuba abantu abatuhire sente zituri kukozesa tito twenka nyabura uwanyu kararenga akarenga n'ubwenge so ukurenga turengire nuza kushanga hati nk'ibyuma bitukuza kukozese bya screening umuntu bituhire no Egypt ni wari kubituha kandi akabituhera busha akabyita kareta n'abantu biba kabisetinga those scanners are given to us by an Egyptian company wow waza kureba bari kuza kutuha umutoke y'amatu mutokore icyo kinankeje no musoga bashamu ibintu no kwatanisa so mwije tubikoze se kandi mwije twakira abageni I thank you very much thank you mwebare kandi ninyesiga ngo aba amuda mwabahurira kurunje mununga mbo bakegita ukubasa kutwera mu muringo gona nyece nareba tubabigamba bo kwa time ya limited so mushiceyo buri kimwe cyo rashanje utakira kwa nimangu tubyetenga omiringo gona abantu cyo butunji charity umuhereza kandi program ya Verias simuka akasheshaka itone kwetu ahendera tutyo katwakire program ze zindi ahabo kwa nazo nunji kandi zine kizuru gukora ahamagara gitu nikwe nabasibura ntyo nti musibeje